Ndabasuje kandi mwese mbifuje kugubwa neza cyane mwebwe mwese mukurikira Amani TV. Nge nitwa Hassan. Muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe byinshi bigezweho ariko by'umwihariko n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kwibanda cyane hariya mu gace karimo intambara ikomeye cyane muri Minembwe. Muti rero ngo ho byifashe bite? Tugiye kuzengurukana muri iki gice cya Minembwe, turebe kuva mu gitondo kugera aya masaha ese muri Minembwe byifashe bite. Mwese mbahaye ikaze. Mu Minembwe kuri uyu wa kabiri kuva mu gitondo kugeza nimugoroba haranzwe n'imirwano ikomeye yavuzwe hagati ya MRNDP twirwaneho iharanira inyungu z'abanyamurenge n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya kare mu gitondo agana saa 3 ubwo ihuriro ry'izi ngabo ryagabaga ibitero mu gace ka Gakenke. Ibi bitero bivugwa ko byakomereje mu gace ka Karingi ahaherereye ibikorwa by'imirwano bikomeye cyane byibanze cyane hafi y'ibitaro byo muri ako gace. Nyuma y'ibi bitero bya mbere, andi makuru avuga ko imirwano yakomereje mu gace ka Rundu kari hafi ya centre ya Minembwe. Ibi bice byose bivugwa ko byakomeje kuba isisibano ry'imirwano hagati y'impande zombi mu gice nyine kuri uyu munsi wo ku itariki ya 16. Nk'uko amakuru akomeza bivuga rero, MRNDP twirwaneho ngo yaje gusubiza ibi bitero, isubiza inyuma ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryateye muri ibyo bice. Rero amakuru aturuka ku bantu bari hafi y'ahabereye imirwano avuga ko hari abasirikare benshi baguye muri iyo mirwano bo mu ngabo z'u Burundi, FARDC ndetse no mu mitwe ya Wazalendo. Murumva ko abarundi bari muri biriya bice bya Minembwe rwose ibintu bitarimo byagenda neza cyane. Nubwo nta mibare yemejwe yatangajwe n'impande zirebwa n'ibi bikorwa cyangwa se n'intambara, umwe mu babibonye yavuze ko abasirikare b'u Burundi bahapfiriye ku bwinshi, anongeraho ko n'abandi bo mu ngabo za FARDC na Wazalendo bahasize ubuzima ari benshi cyane. Nanone kandi havugwa ko hari imirambo yagaragaye mu gace ka Karingi cyane cyane hafi y'ibitaro byo muri ako gace, mu gihe mu gace ka Rundu naho havugwa urundi rupfu rw'umusirikare w'u Burundi wari ufite ipeti rya majoro, aho bivugwa ko yapfanye n'abasirikare be barindwi. Uretse abavugwa ko bapfuye, andi makuru akomeza avuga ko hari n'abandi benshi bahakomerekeye muri iyo mirwano ndetse hakaba n'abafashwe mpiri, nubwo imibare nyayo yabo itaramenyekana neza. Imirwano yabereye cyane cyane mu gace mu duce twa Karingi na Rundu turi muri teritwari ya Mwenga ndetse na Gakenke ho muri teritwari ya Fizi. Ibi bice byose bikaba biri hafi ya centre ya Minembwe, aho umutekano ukomeje kuvugwaho impungenge mu gihe imirwano n'ubundi ikomeje kugaragara mu misozi ya muri iyi misozi n'utundi duce tuhegereye nk'uko tubikesha Actualité Regional. Kugeza ubu rero amakuru aturuka muri aka gace akomeje kuba ay'umutekano muke, aho impande zose zitaragira icyo zitangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'ingaruka zayo. Minembwe n'utundi duce tuyegereye bikomeje gukurikiranwa n'abantu benshi kubera uko ibintu bihagaze, mu gihe akomeje gutegezwa amakuru mashyashya atangazwa n'impande zombi. Rero munyemerere tuve aho ngaho muri Minembwe, ahubwo duhite tujya kuri iyi nkuru ivuga nayo umutekano utari mwinshi rwose kandi ukomeje gutera impungenge n'ubundi ni muri Minembwe. Rero nk'uko amakuru menshi abivuga, ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi zishyigikiwe n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo zagabye igitero kuri Minembwe Center igenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na M23 kuwa kabiri tariki ya 16 Kamena 2023. Imirwano ikomeye hagati ya twirwaneho n'ingabo za Kongo n'inshuti zayo yagaragaye mu midugudu myinshi irimo Karenge, Rundu, Kitavi, Tuoko na Kawera. Umuturage wo mu buyobozi yemereje Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru ko imirwano hagati y'impande zombi yari ikomeye cyane kandi inateye ubwoba. Rero ingabo za Kongo n'iz'u Burundi hamwe n'umutwe wa Wazalendo bivugwa ko zigerageza kugota Minembwe Center
agace gatuwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge. Andi makuru yo muri ako gace avuga ko imidugudu ikikije Minembwe yo hagati yatwitswe na FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi na Wazalendo, ibizagera ku baturage bo muri ako gace gusa ntibiramenyekana kuko aho hantu hatagerwa n'imiryango y'ubutabazi kuva mu ntangiriro z'ibihumbi 2026. Rero ishyirahamwe cyangwa se ihuriro ry'amahoro ryitwa Amahoro Peace Association rihagarariye abanyekongo b'abanyamurenge batuye muri Amerika ryandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio rimusaba ko ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo zahagarika ibitero byabo kuri Minembwe. Mahoro Peace Association yasabye Amerika gufatira ibihano u Burundi n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa gutegura jenoside ku banyamurenge mu misozi miremire. Nk'uko Mahoro Peace ibivuga, nibura abaturage 32 bakomeretse hagati ya tariki ya 8 na 11 Kamena mu bitero bya FARDC. Umubare w'abaturage uracyari uw'agateganyo kuko internet n'itumanaho rwose abiri kugabanuka muri ako karere. Cyo ngaho munyemerere tutarava hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Sena ubu yamaze kwemeza ku bwiganze bwuzuye itegeko rigena uko referandumu itegurwa. Operasiyo izakomeza kugaragaza impungenge hano n'ubudi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mumbabarire gato turebe neza iyi nkuru. Reka babwiye ko Perezida wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Michel Sama Lukonge Kyenge ku wa mbere tariki ya 15 hari ku munsi w'ejo yatangaje ko inteko ishinga amategeko yageze ku ntambwe ikomeye nyuma yaho Sena yemeje ku isomwa rya kabiri umushinga w'itegeko rigena uburyo referandumu itegurwa kandi igakorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gikorwa cyabereye mu ngoro ya Sena, abagize Sena 89 muri 109 bayigize bitabiriye itora, amaze bose batora bashyigikiye uwo mushinga. Nta n'umwe watoye uwawurwanya cyangwa ngo yifate. Ibintu byatumye uwo mushinga wemezwa ku bwumvikane busesuye cyangwa se ku bwiganze. Nyuma y'itora, Perezida wa Sena Sama Lukonde yavuze ko iki ari igikorwa gikomeye kandi gikwiye kwandikwa mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hashize imyaka igera kuri 20 igihugu kigendera ku itegeko nshinga ryo kuwa 18 Gashyantare 2003 kidafite itegeko risobanura mu buryo burambuye uko referandumu itegurwa n'uko abaturage bashobora kugaragaza ubushake bwabo mu rwego rw'ubusugire bw'igihugu. Yagize ati iki ni igikorwa gikomeye gikwiye gushimirwa. Byasabye imyaka 20 kuva hashyirwaho itegeko nshinga kugira ngo itegeko nshinga kugira ngo inteko ishinga amategeko igizwe n'umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena ifata inshingano zayo, amaze yemeza inyandiko ishyiraho uburyo bwemewe n'amategeko bwo gutegura referandumu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uburyo abaturage bashobora kugaragaza ubushake bwabo mu rwego rw'ubusugire bwabo. Icyakora nubwo iri tegeko ryemejwe n'inzego z'ubutegetsi zifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, rikomeje guteza impaka mu rwego rwa politike mu mutwe w'abadepite n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yewe n'abitabiriye itorwa ryayo bavuga ko bafite impungenge ku ntego nyakuri yaryo. Abanyapolitike bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iri tegeko rishobora kuba intambwe iganisha ku ivugururwa ry'itegeko nshinga, ibintu bashinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuba bushobora kubikoresha mu rwego rwo kongera igihe cye ku butegetsi nyuma ya manda ya kabiri, kandi ya nyuma yemerwa n'itegeko nshinga iteganyijwe kurangira mu mwaka wa 2028. Ku ruhande rw'abagize ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, abo bahakanye ibyo birego bagasobanura ko intego y'uyu mushinga ari ugushyiraho urwego rw'amategeko rwuzuye rutuma abaturage bagira uruhare rutaziguye mu gufata ibyemezo bikomeye birebana n'ubuzima bw'igihugu. Uyu mushinga w'itegeko watanzwe tariki ya 14 Ukuboza 2024 n'umudepite Paul Gaspard Ngondakonyi, nuko
nk'uko uwawutanze abivuga ugamije gukemura icyuho cy'amategeko cyari gihari no guhuza amategeko agenga referandumu n'ibiteganwa n'itegeko nshinga ririho ubu. Hagati aho ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rizwi ku izina rya C64 rikomeje kwamagana igikorwa nyuma y'umunsi w'imyigaragambyo izwi nka Ville Mort wabaye mu bice bitandukanye by'igihugu. Iri huriro ryatangaje ko riteganya gukorera igikorwa cyo kwamagana iri tegeko imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko Palais de Peuple i Kinshasa. Abayobozi ba C64 kandi batangaje ko mu minsi iri imbere bazakomeza ibikorwa byo kotsa igitutu ubutegetsi mu rwego rwo kwamagana icyo bise umugambi ushobora guhungabanya ihame gisimburana ku butegetsi no kubungabunga itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe impaka rero zigikomeje gukaza umurego hagati y'impande za politiki, amaso y'abaturage ndetse n'ay'abasesenguzi ba politiki akomeje kwerekezwa ku buryo iri tegeko rizashyirwa mu bikorwa n'ingaruka rishobora kugira ku hazaza h'imiyoborere n'ikorwa rya demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero ayo maso akomeje kubihanga no gutegereza, nyamuneka natwe uyu niko dukomeje gutegereza ngo turebe uko bizaba birangira. Ngayo nguko ukuntu ibintu byiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero andi makuru arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mumaze kubimenyera, reka tuze guhura ku isaha y'isa 12 za mu gitondo tureba uko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haramutse. Ariko reka dukomeze gusabira abavandimwe b'abakongomani yewe n'abanyamurenge bakomeje kuba bakorerwa ihohoterwa ndetse no kwicwa bikabije bikorwa n'iriya mitwe n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeza no kubihanganisha akandi tubabwira tuti igihe kizajya rwose ibi murimo muracamo byose bizarangira. Cyo ngaho nyemerera ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi tubagezaho amakuru nk'aya ngaya abagezweho kandi abayizewe. Njye ndi Hassan, iyi ni Man TV, ekora subscribe. Reka ngaruke mu gitondo turebe hamwe byinshi biba bigezweho.